Mhlambe dokotela awuchaze kafishane ngamafutha eSandawana ngoba kuzwakala imikhuba eminingi mangabe sikhuluma ngamafutha eSandawana kuthiwa alala nabafazi endlini alala nezingane amanye udokotela njengoba ethu nawe uyawasebenzisa yena uvikela kanjani ukuthi ingamxaki lenkinga. Right, lalela ngithi ngishilo ungizwe kade futhi lakhe ngeke ngasho ngathi ubaba Makhado uhambe eNigeria wahamba koGhana ebe client ebengayona inyanga akaza thwa akazazi lezi zinto ukhuluma ngeinformation afika itshele umuntu mayithe baba ngizofuna mina ngifuna amandla bese lokho kunje into elala nomuntu futhi lakhe namhlanje ngifuna ukutshela abalaleli into elala nomuntu umkhovu iSandawana sikaze salala nomuntu umkhovu nawo futhi umkhovu mawuthatha kufanele uyithathe u2 ihamba ihluphi umkhovu ngoba iyakukhomanda iyakudimanda itshela ukuthi lalela njenga namhlanje fanele wazi ukuthi le moto le sekuyeyami ayidrive umuntu izodrive mina ngiyimkhovu leyo edimandayo ibithi yakutshela mawuthathe wodwa umkhovu oyindoda uyakutshela ukuthi ngifuna ukulala nomfazi wakho ke namhlanje ngeke mawuwesifazane ulala nawe umkhovu lo iSandawana mawusithatha ungazi lutho uyiclient ufika oqala ungene nasendlini ngoba ulwazi lwaso awunaso but mawuyinyanga kunemithi esifundise ebuthwaseni esifike esikale sisithena amandla masisithena amandla bese siyasibika sisibike esangweni sesingenisa ukuthi nansi into engize nayo isikhathi esiningi igroup ezineSandawana azihlali nezinye igroup isigodlo sakhona angishuthi nanokushutha ngefone ngoba ifone siyayimosha ngingayishutha zonke igroup kodwa lezi ezineSandawana laba abantu abajikele izinhlekisa bathi asikho isigubhu sika6 million mina ke kumina sikhona ngoba I know ukuthi lento isuke izokulethela ini empilweni yakho iSandawana ngeke ushuthe ngefone noma ungena nasendlini ama light wakho ayafa ngoba ngamandla esike sina la usibeka khona isigodlo sakhona sikumba umgodi ehlathini kube ihlathi okuyibeke khona lento ngoba inobungozi obukhulu kodwa masuyilanda yenzela umuntu kufanele wenze sure ukuthi uhamba naye ufika uqala umenzela amasiko akhona wonke ebese uwenza yonke into umngenisele sona ekhaya sona asibudingi ubulili obuhlukile kulobo osubuthathile no ngeke iSandawana uthi wasidinga lobulili nalobulili lutho iSandawana sisebenza amafutha akhona sikhona iSandawana esetshenziswa eCasino sikhona iSandawana futhi esetshenziswa ukuthi kulento okuthiwa ukublaster of which nayo leyo nto masihamba sibheke ayikho leyo nto uke wathi Apostle Fine ngabe wafa ngisho njalo impela ukuthi uma ngempela lezi zinto ezibalayo wazenza kwakungafanele